izvješćima kako Srna saznaje u skoro dvodnevnim sukobima između srpskih branilaca i zelenih bretki bio je veliki broj poginulih i ranjenih. Poginulo je 15 srpskih boraca, a 31 je ranjen. Čitav sukob iscenirali su pripadnici Alijine vojske, koji su mučki iz zaseda otvorili žestoku vatru na redovnu smenu straže koja je išla na obezbeđenje ovog vojnog objekta. Sarajevo je danas miran grad. Miran koliko je to moguće u ratnim uslovima i uslovima nesigurnog primirja. Danas je u gradu bila veoma rijetka i sporadična pucnjava, što je u odnosu na prethodne dane veliki napredak. Jedino u srpskom kriznom štabu u Ogošći tvrde da su ih muslimanske snage sa sarajevske strane Kobilje glave povremeno tukle bacačima. U Dobrinji, kojom uglavnom vladaju Srbi, bio je poneki snajperski pucanj. Prema srpskim izvorima negdje u blizini ili na zgradi Oslobođenja nalazi se više snajperista zelenih beretaka i oni tako remete priličan mir. U Hadićima se svode bilans jučerašnjeg krvavog okršaja nastalog nakon što su muslimanske snage sa Igmana obrušile artiljerijsku paljbu na ovaj grad koji kontrolišu Srbi, a potom muslimani pokušali uzeti ranije ispražnjenu kasarnu Jugoslovenske narodne armije. Taj tragičan bilans jučerašnjih sukoba je 15 poginulih na srpskoj strani i najmanje 27 mrtvih na muslimanskoj. Dramatično je međutim u Bradini, naselju na domak Sarajeva, na samom Igman selu. Tamo se u okruženju nalazi 5000 srpskih izbjeglica, uglavnom iz Konjica, iz Jablanice, Bradine i okolnih sela.